Ada di mana? Gunung Halimun. Oh, ngomong-ngomong orang cangkel ya jalan lempang udah. Assalamualaikum. Oi, yuk orang sunrise-an. Tapi ketutupan, oi. Sakit aing kok hiji gitu.
Jeng. Ini itu goreng we. Keur mah keur. Angin gede. Nah, ini pukul berapa euy? Pukul-pukulan sekarang. Oh, jam 6 pas. Oh, pukul 6. 6. Nanti jam 6 kurang. tadi bangun setengah 6. Udah kangen. Kembali lagi di acara Ninyu Kopi.
Kaget.